Ka Meghalaya ringkat shitluk ka perthai mentagasngi kala rakhi ka World Heart Day. Man lakasnam ka arp kandai tarik on nailor tang Meghalaya henry shitluk ka perthai ka rakhi ka World Heart Day. Ka jing temu jong ka nikasngi kalong ban pensyai pat ba halor ka jing don kam ban penlong yu Klongsnam u basyat baklan badu balat na ki jingpang. Ha ka nikasngi lapan sngoru baki brio ki di ban sngotu baka jing don jong u Klongsnam u basyat baklan kaya rapan penlat na ki bon ki jingpang Klongsnam ba jing ketaya ki tiet. Kat kum ka World Health Organization hadu kat nyaw million ki brio ki yap na ka jingpang Klongsnam. Meskipun itu tidak ini antara sini kuat ban ini su communication dengan buat sini jika important dengan sini bersifat awal hard day ini celebrate pro kami pakai dengan sini ada kembali tarik tu September ada jarak kue manusia tidak ini celebrate ini mentau senang tak sebelum particular menapa ini hari sini hilap ba bon lagi video kita kim juga menwan cek juga di screen juga di CPC, CC, subcenter maka dapat di kadang John COVID-19 pandemic bon lagi ki bisa pelno bisa ada undung senokin York service berdasarkan kesini bang kemudian adalah usaha dalam program dalam ujian direktur STH antara legal fair masuk akan izin keren hingga angkat kesini. Ini kesini ni celebrate antara kesini kelang ba kali kesini keba beliau kita Shillong beliau itu yang pangkat dan itu anggap dia cardiovascular disease dia kan pangkat dia ganti condition tentang yang itu maka yang kita kelang ba ni kuat ini diberi ujung hantam di badan sepo nongkendang dia kan profesor nongkendang bu baki tip ke air service bana kalian ke government ki ke department ki itu dia sekolah nah kan itu sini nak bak ada ka team ni ka team untuk kam datang ke ibu mu kuat dan di dan ka team ni ka ni keren pada kamat bani keren yung ni ko ada tim keren ki use hard to connect kabumut mengenton kami ya ka Klongsnam man connect yang kata jingnya dai yang kata jingki ni English man nakaliang yung ka government of India sudah dengan program NPCBCS ni use dia ni ka ya kini kata use hard to connect kung no ban connect mengilang anda the crisis beliau ini saya crisis we all baru beliau tidak dan tunjuk apa one check up hospital Indonesia nama boleh pun beliau pensiun itu service ini sebenarnya pat kuno banyada kata kami tak awareness banyak kuno banyada ini di Jepang dan di Jepang kan kuat diabetes hypertension cancer stroke ini kali through this regular maka apa kadai ka personal attitude tu ni personal attitude maka jingkim ka lifestyle tu baby dia menang banding ka lifestyle tu bam di jimbam di batai terai ka kamu ko bani batai kapor ban sia tari ban biang but the regular exercise maka kilap ba regular exercise is very important kalau ka baton kam maintain yang ramai tu hantam itu beliau belajar. Kita dalam life course nam sejurang nila sedang menno kemet. Sedang banyak di Jingpang lagi. Mabalai kemet kalau cuma ini. Sedang ni sedang ban kumno ban bilang dia kata number 1 is to regular exercise, number 2 ni ban bam di Jingpang tu. Antara iwe beri upah ban dawai dekasnya. Kibuan kinang pang di bawah banyak sumber dana. Kita lanung stop berdua GP, lanung stop berdua sini. Nah kalian jong ini ngikut apa nama ai dawai. Mample is not good to have medicine for life. Kambahan. Tangga tak kawai nak kalian doktor nak kalian kinas minum lah ban ong ti
in ai dawai pidi sa dawai 50% of the treatment is always from the patient side kali ni patient to patient hab le nu nang pang handa nu hab snap ki doktor ka advice baki a pat ka wedu ban be kita ki advice kumno ban im ka lifestyle ka ban biang kumno ban bam but exercise ka the number one ka ban reduce your chance of getting heart disease. It's proof kalau proof kita taba if you do a regular exercise tang bayan mesti tu kita men di balai pau so pau san pau kila banyak tang arpa minit mesti kalau iarap sibun ban burn out the toxic in the body kita kena ong toxic kaya kita kung ka triglyceride ka kiwa klen giyong katin kasi siyong ya kala kiwa klen ka kiwa sini mabalik dan ngim burn out kalang silang hamit tungi pat kini kini ki basop kini ki klen ki basop gitu ki arteri ki Klongsnam ki barung so Klongsnam kendala sop klen gitu ki mla suban supply oksigen so bah so Klongsnam stop mereka jadi nak kata daw regular exercise and a good balanced diet kabam kadi benong kababha kali benong kabate mangubila agari ke jong iling iyo ki bang kababha ni tunghi hakpela jong ukhaw sinang bandong ki yo hi nak po ka control jong ujur nak pe kadok piari hi SR ni kata belang masih ni dah kini kan dia ki bang hadda dan thiet dan di bang ngai terkom bang kami ke di bang balance jur ni bang sikam do dan tet kamlong ban bam kan ka do kamlong ban tunduna than bagi apa ka balance kamlong ba bam sa tang lu jur ba bam jur di bang bate hamtam ye ki adolescence ni tangilam kinang mut bahkan nikah disease kena takkan di bala Klongsnam sini. Mereka studies ni lah mentambah wat nabi ke Shillong handu ki ba Klongsnam idan ki chat di wajah di jinjia sumsi. Maki kena ki yo which is very strange kalau kita ke ba museum suat untuk handu snow. Ni mentakan ni kom sitam kan nang ki. But through the statistics and through the data ki mengilum dari India berapa wei macam percaya nilai 18.6 million people 3.0 million berapa persen kiyak because of heart attack due to this diabetes hypertension nilai bersenang pendang diri kita memang sesuatu through teleconsultation if you know teleconsultation means kamu ni keren yakin pang yang badan bafu entah hati center di kami ngadu di health and wellness center di sub center di PHC idan ni kita ada program di kami itu di telemedicine teleconsultation parhanto pinampang nayem kina ban call kina connect yaki si doktor kina specialist dan kina doktor kita na PHC dah na PHC kina ban tackle problem ni refer itu case si doktor support ayah center masih di hospital Shillong Organis das tiba armet itu sistem itu dan khas seperti biru badan di sistem Klongsnam haulang dan khas di heart specialist makanya keren directly menampang batu specialist kita punya untuk equity jadi kita share bagi di benua the right benua untuk service through this program ni sedang menjadikan consultation bagi waiting juga dengan service sebab type service di bawah kata yang number 1 number 2 baar pulang dah the main pillars dong kami jadi bang ni prevent dan ingin jada jangan ni kejingkang kamu cakap heart disease dan ini si am terobong ni ayo heart attack kumno kan prevent yang kata heart attack ini mantip kebalan ni kuat bah hadin mengaai kini feedback sikit ini kita awareness menyatu PTA pilar lenti berfungsi pilar an banyo ini service sebab lain jadi kan community participation ini kajingnya trailang dok Snong ada Snong tak tahu kami trailang kami datang
kan man ra ki beliau dan sung sung ni beliau bakadam begini service na kadang dong ni dong ki head workers na di juga health department nem la bandai kami ni dai sinong bendong po yang tu pun ada siapkan bulan we bawa dengan mentok kaman ra ang menuso nani kwa bakata community participation na kajina krelang dong ki sinong kirang asnong district sinong lagi dan kita self help group kita pisang hanman lagi begitu misalnya gitu ke skim siswasni itu gini beliau cuma involve dan awareness lagi kita service ke government of Meghalaya Health Department kadang kan through this program jadi kata NCD screening non communicable disease screening yang